Os estudos científicos constatan que o mal uso da tecnoloxía segue aumentando os problemas de saúde físicos, psicolóxicos e emocionais dos menores, a normalización da violencia, as dificultades para a interacción social, o ciberacoso e problemas no desenvolvemento cognitivo son algúns dos riscos que carrea o abuso tecnolóxico. Estamos luchando contra una industria muy poderosa, que son personas muy inteligentes, que tienen un ejército de neurocientíficos intentando que sus aplicaciones sean más y más, enganchen más y más a las personas, pero que a sus hijos los llevan a colegios donde no hay pantallas, no les entregan smartphone, la persona que les cuida no puede utilizar dispositivos delante de ellos. Entonces yo creo que está claro, estamos luchando contra gigantes. Se os educamos en limitar os contidos que compartimos por internet, en intentar verificar a identidade con quen falamos, en intentar explicarlles que non sempre o que está a outro lado é quen din ser, que entendan que nós temos a obriga de facer esa supervisión e que, polo tanto, de xeito periódico, vamos a ver que están facendo, porque temos como pais e nais esa responsabilidade, vai axudarnos a implantar logo medidas de control máis específicas. É urxente protexer a saúde dos menores, controlar o uso dos dispositivos digitais na escola e na casa e frear as adiccións á tecnoloxía? Moitos pensan que o dereito da infancia debe incluir a desconexión digital, como o movemento Adolescencia Libre de Móviles, que xa conta con 12.000 inscritos no Pacto de Familia en España. Nuestro planteamiento es, mientras retrasamos el smartphone, nos formamos, les vamos dando herramientas y una vez que ya tienen el dispositivo a partir de los 16 años, pues les vamos acompañando en el uso. Desde a Asociación Española de Pediatría alertan dun incremento de doenzas en menores relacionadas co uso da plataforma de videoxogos Roblox, en concreto pola súa función de chat online. Ansiedade, alteracións do sono, cambios de humor bruscos ou retraemento social e, nos casos máis graves, autolesións. Os expertos non poñen o foco neste xogo, senón en todo o conxunto de experiencias virtuais. Nos servicios asistenciais non tivemos unha demanda dos pais e nais por este xogo concreto, pero sí que estamos tendo demandas de que os axudemos a xestionar os usos das tecnoloxías, como limitar o tempo de xogo, como xestionar ás veces as conductas de irritabilidade, de tensión que aparecen no domicilio cando se limita este tempo. Y en el momento en que puedan hablar con personas desconocidas, pues ahí tenemos un problema. Luego también son aplicaciones diseñadas inherentemente para captar nuestra atención indefinidamente, y eso ya lo estamos sufriendo los adultos con nuestro propio smartphone. A función de control digital parental é un primeiro chanzo para limitar e supervisar os contidos aos menores. E de que xogos que na súa apariencia son bastante inocuos, como é o feito do Roblox, por detrás pode haber unha serie de contidos que, bueno, nós temos que coñecer os controis parentais, como instalalos, como aplicalos, as reglas básicas das que falamos en tempo, gasto, supervisión da lista de contactos, denuncias daqueles contactos que poden ser inaxeitados. Se nos ha puesto en una situación imposible a las familias porque o les entregamos el dispositivo sabiendo que les puede hacer daño o bien, bueno, pues les aislamos. Entonces hay muchas familias desesperadas por este tema de que su hijo va a ser el único y por eso proponemos el pacto. Hai que comezar a educar en idades temperás canto antes mellor, porque a comunicación con eles será máis fluida e poderán enfrontar mellor os desafíos virtuais nun futuro. Esto no es retraso el móvil y ya está, no. Es que yo tengo que ir acompañando a mi hijo o mi hija desde pequeño, tenemos que ir hablando con ellos, tenemos que ir generando esta confianza para que si en un momento dado pasa algo, nos lo consulten en lugar de ir a internet a cualquier foro. As familias foron parte importante para impulsar a regulación en España e noutros países, preservando os dereitos do menor na contorna digital, prohibindo, por exemplo, o uso do móvil nas aulas e o acceso ás redes sociais ata unha determinada idade. A tecnoloxía non é mala por definición, o importante é o uso que se faga dela. A educación segue sendo a base para acatar ese complicado equilibrio, sobre todo en persoas tan vulnerables como os nenos e adolescentes.